Ka Umsning Sports and Cultural Club Kelapan Pau ka jing ai khublei kerpang yu menteri ketenat ki kam yelek kai ka sorkar jela uba bantai dor lingdo baka sorkar kan penurlong no ban snai kamadan yelek kai ne ka stadium hamadan jong ka klub kabadon hakasnong Umsning Patarim Ribhoi District. Habakran sekilat pathai khubor uba Rosterson kela presiden ka klub uloong baka klub ka penpau kijing sungu yu teu menteri ubala shimkhia halor ka tei kaman banyo ekamadan kumba ka klub hi kala pha da ka dorkhas shu teu menteri ban pun urlong no e ka jingpho sniu kinong yelam klub banyo ekamadan ka babha kat kum ka jup ka bamanta. Katei kamadan kadon ni kajinghe kumba khat ar akar saudong bat kadeiru kabala ais ngobha do ba nelang lingdo haki post nam bala letno halor kane kajing shimkhiau ba bantai dor lingdo shan kinong yelam ka klub kin salai bani kendu yu bani mir jingmut khambha susu loong utei unong yelam. Umsning Sports and Cultural Club Umsning adin kajing yu jungi haki social media balapan pau dari Minister Badan Burung Jungi, iba Bantai Dor Lendo, belum Minister of Sports and Youth Affairs, Jong Kecela Jungi, iba Kamanan Jungi, Klub Umsning, larung lang menyo ya skim mensna ya Kamanan nilai lengba kilo India. Te nakaliang ke klub ni dak tak jingkemen ka bakraw atau ba hadin aku isnam bangila trestom bat ka jing kusyang jungi menyo jingarap skim ya kete kemudian mentag sini kala urlong namar makan long kajing mentoy kajing keku ikun samla jog jong sing borok away kunjuru ya kadong jong ka Ribhoi jungi bat na kaliang ka Umsning Sport ang Cultural Club ipenpau ka jing sngaw bat ni ai pleru ya di Minister Badan Burung Jungi ba Bantai Dor Lendo PDP dikmi ya ikam lekai ka jela ka jungi ba adin ni kuar iba lebat ka bangilai kenduk badi bat nakaliang jungi lawan ro ban sakhi ya keturunan apa kate kemadan ban mamar nakaliang jungi la pular ban hau gilat linti menirap ya kemadan ni kai jungi bat sesin nakaliang klub ni ai play bat sengu i la pular ka laur long sha mentah akbang iliyo ya kata skim but di penpau ru kecil sungu ru ya i lokal MA jungi ba Jason S Maulong iba lador rengkat balik la prestom ban penurulong lang ya kata kemadan menyo ya skim da banta kata kemadan bat kumjuru ni hapan penpau ru ya iba nelang ndo belum iwe iri romba iba laai ni ya kata kemadan nadu usnam arjar akuwe badlai sobaru hadu kharareka ipen paulu i namar lada nakaliang jungi imsim laai manan ngatrai ngimyo ban pelong iki jingile kai kunju ya kali skim bat kunjuru nakaliang klub ipen pau ya syukun ba i sangang ba kibaladan benta bat kibala kloy manirap ini namta ba ingin yakin ya bahkan meniro ya skim namun tak kedai kemudian dan kini nga penpau bejing sungu ya kedai keba gila ini po sosial media namun tak di Minister Badan Burung Jungi di penpau bejing sungu i